Testing. Like this. Testing. Like this. Kasi dia main ko. Saujuk mau ko Rusia. Mon mea koros kapngong sama cai coach pueki aiso mau acai blika ke upenenan glock watch te pilnan pero watch kamelele meni cai time buk pesang apueki kalanganan coach song watch pilka katokoi kecapen Mentace ni cai tai me wuk pesanga ikamele me wasa koros me cai mie tipse watch bil kakatogi cai bene ari mona cai ban tu la iman pakice ren rigei koros kan pokapai koros jane upene o paunase sama jauh makacik-kacik lalu yang iso oce kacik-kacik rajai mentaki kecai dan upene sejali pilih-pilih wasa kom kacik-kacik itaki kecanan yang iso mau itong kau no puagi kami leleme karape uce puede coach. Istiman ko siya yung song api man kate deche kaun. Ari iman pagi wasakom kacikacia chane upene ipani sansa chai upene akom pilmicha wasakom mimia. Samat sobe iti labalap nan margi kan kochen kochakan sapol man ke Mour sak maka cinkap kata lamo sampau tapi akan koros lelong ij aramas mauyak kepuk kayu kesambal mesan niat salong alapin kamu kecik itu sapol mamuyeros puen kapleu kapurai gicaterem Samay coach na balap nan clock watch katete no maran Jesus. Sapun mo mamasal mapampabaws nan clock watch. Ikapakap apan lel o apan patuti nan polmao nan mongyong koros ikapakap nan clock watch. Wakachangeti no maran Jesus. Asyipan olamal samay coach ap koros mapanrong enkak Sokoti mau nan mongyong kan koros. Sa may sisali bilbil wasa koros. Maray mimi at sa mimi siliya maing sa may coach. Ablema mo pinlalo wasa koros. Nan kulak watch ulian kiciti sa may coach. Katawang kom. At kapung mau lengan koros. An kawang kom galew. Namaran coach sam coach na o coach ng sarawi. Amen. Amen. Kalangan ng coach o kalangan ng pwede yan sa umawa at iupene ng perawatch. Ikamela lima chasyo pa wala mahal pwede chatatong kisong watch ni mga coach kayo kasamwan yung masa ng coach. Mau isang mga koros. Eri Mona caban taula, iman pagi ca komuyan o penta, o may mongyong po komuyan kakaleti, tama pa ang propose. Soche eo may bangki yung ailol, koros sa pulman coach. Eri, at siya topikin ranet, ako saya, Mour
mohon silangan coach. Mour Kapw mohon silangan coach. Mesensan Tuhan Paul ako saya. Ponimemen uyara sapon men Christ akin uyara ramas kapmen men masa sorala o makap mau utwaliandi. Paul mako saya ng karyaon Corinth lemaw Isaac Zoo mako saya ponimemen uyara sapon men Christ akin uyala aramas kapmen men maso sorala o makap utwaliandi. Kami lelemain ko tama Paul melang koskosia tong kecil na nain sawat Israel nan moy ka o bledo kecil nan moyach po ne meme uyala sapon men Christ akan uyala aramas kapmen song suat song koros me uyata mas coach manogela uyala aramas kapmen puya kita puya kia kasamo Christ puksaraw masani nan sone o isakriyaw tana arso akay kasamoya coach apiang right pung and uyala sapon men coach ta penena yin coach are Dahkot Mour Kapw tama Paul ko siyaki pone memen uyala sapon men Christ akin uyala aramas kapmen men maso sorala amakap mautwaliandi ele akakachepil kisiacha acha peneinay takambokapacha kaptin payan kichata on tayamu ko aramas suot men mas te ko makon uyala songkan mas tama kejaban rong o ta chamba plata chan rong aramas te chan rong tama coach masani tuon keje pama coach masani ne memene ken uyala supplement Christ akan uyala aramas kapne men maso sorala amakap maud waliandi main ko Mour Kapw socho kosang nuwiwiyang mawa na ramas Mour Kapw socho kosang nuwiwiyang mawa magkichay na ramas kinuyada achay naramas ara uyang mawa achay uyang mawa koros tuwache menur namon silang goch Mour Kapw kinciptasang ni memen moitong Jesus Christ amaw iwas sa Mour Kapw ciptasang iya soche achay aramas achay uyang mawa mon silang goch lekin tame masaniya yay sapul mayeros Jesus Christ ime masanigi ponime mene uyala sapul men Christ akung uyala aramas kapme song koros me uyata mas bentama bil suot yawon suot kogoto apni yan so magchay mo itong Christ achay Mour yay yan so Mour Kapw ciptasang niya coach kinikilang tong kecil aramas memen mo itong Christ sa Mour coach kilang tong sukor sa kinmasin tong kecil sapon may yeros sa metong kinikilang lola chay ime kasampaligi kecilan mo itong Christ sa chay Mour puwag ya sa Mour mo silang coach utana sa amin sapon man coach yeros ni memen imawasa ko siya ni memen yakin moitong i ayan so me Mour iwasa Mour Kapw ciptasang i ariya kasampal pagsasyuka kisang Mour Kapw niya usongan paliyan lamalam te acha paliyan lamalam kan macak nasa te pilpaster kan soche amen kakiyang kecil Mour Kapw lekin Jesus Christ
Puya ika arabawach makoch kachkido kisapon mayeros ni puya aramas puya kita an kapleo katokoy benak chala aramas ongi puya kita sapaikin atami ip ni arawiyata mas aribe kasambaliki kacha nese rong tama coach masani o kacha peki ang o kapayata puya ki yan so koros makoch kin kilang tong tan masen tong kacha makrai sa chomi mirecha utang kacha samen mon silang ngoch ani yan so makchamay tong krai sa chamau sama kin kilang tong kacha asalak lang is kacha apo kin kilang sapol meo na nachamong yo ima so neo isa kriyaw ko siya ki erso akay kasamoyer Kocha pian right pung anong wala panay na yun coach. Akasam palong kecil, pueki. Wasakoros macam mimi, tercai kan yang sensarawiye, bain ko cai suka kisang Mour Kapw, renemenje, teni sambawaj. Mour Kapw ko sang ren Jesus Christ. Ima nan wiwiya lemau riesak pilkosia tena. Kumai kowai kasinanta nan chen pa sarawyo o pataki yung aramasakan tuan Mour Kapw watch. Menya Mour Kapw may ko saya. Yai Mour Kapw me. Mour Kapw ko sang ren Christ Jesus. Eri ime kasambaliki. Yan moitong Christ ay Mour. Poi wasa Mour Kapw, Mour unsak, Mour sauchik mia. Yay ren Christ Jesus. Ari, akasampal pa, chon lang gay magoto o pataki yung warangga. Kumay kaway kasinanta o patangi. Kaya kumay kaway kasinanta nan chen pasarawyo o pataki yung aramasakan tuan Mour Kapw watch. Yay Mour Kapw watch, yay Christ Jesus. Ima mi. Ren Christ Jesus. Er memen makin mo itong Christ amo, ime an ko Mour watch, Mour Kapw watch. Mak chas chomo itong Christ at Mour, chas chupilan ko Mour Kapw watch. Po Mour Kapw watch, sanga jeren sapol man coach yeros. Ecclesiastes eu tuaw bilkosia tena tama poitar mas Pilipan. Pureng poita. Tama uyawir mas Pilipan pureng uyawi. Socha me ako chkap min sampa pon. Socha me ako chkap pon sambawach. Imindang me kasampalong kachailan moitong Christ and kau na chay Mour. Paiwa sa chay bangkisang iyan. Mour unsak, Mour sauchik, Mour Kapw, Mour pachapach. Yay ren Jesus Christ kalep. Yan so may stadigi rech. So nga isak may gisang lala. Tuan Mour Kapw. Ari iman pagkakan rong mau. Kayo ako saya. Kacailan kanayang acail Mour nan ran goros. Karyaw kanayang aca matmataw pinan ran goros. Kasilu Chang kanayang pilacay kosay nan ran goros. Posong pugat akin kakara yung kacay pileo kasama na ikacay la niya chay kin moitong Christ chay Mour kir Mour Kapw. Nambapayo sabil kasampal katuwa na siya wiwiya mon silangan coach nan ran goros. Nambalamaw pilipil na siya kinuyata nan ran goros siya na kanayang. Kecana kanayang po Pilipil may kinuyata te pileo kasaminela tamayu pilatar may chepyatar ay Mour Kapw. Yanana kanayang ay Pilipil nan ran course. Kanayang mau at sa Pilipil mon silangan coach. Nambawano kecana na bil kanayang tamak siya kilang nan ran course. Puya pan kakachepil watong kechati te pileo kasaminay kechala. Chante kilang dami sansan. Apchang kilang dama sa siya rinsan. Mapachapach. Yay masangran coach.
Ponian so macam keligelang me coach. Mak cacupan cek mau. Ta macam keligelang pilpam. Watong geja. Pil kasamen pil tame ipilata. Ari me kasambaligi, kasambalongi. Yan pil lanciang. Cek mau tame keligelang nan ran goros. Nampai isu ipilanana kanayang tama insanay nan ran goros. Yan anak kanayang insanay kan nan ran goros. So ngon insan tama iginahan ki. Yan anak kanayang insanay kan nan ran goros. Kanay na yung yapuagi makchay supan kanayang sa umpukat. Imakin pileo kasam nela chay Mour makchay kin pa sa umpukat goros kaunos chukan litar. May tong kecay pungunsa. Coach may tong kecay. Asicok hindi tara sa Pilipin. Lambawalu kecambil kanayang kambok pacakan te iraigan macakan pacian nan ran koros. Posong ceriaw abang matong kecay. Eo apaan yang ala sa poson coach. Eo apang kamela at sa poson coach. Arime kanina ko pa may pambil loch niya yung coach ay apos ka sambalagi sa naramas may ginbatsiyan nakakamelay ay bosan. Ariyan na bil kanayang mau tuwan ay ginbatsiyan kambagapaikan sa naramas may ginbatsiyan ran goros. As chowe wagum iyan na kay isang aramas apgen kanayang mamalay ginbatsiyan aramas ang goros. Number 2 sabil ka sambalagi wasa magcapil kiniyang sarawiya. Puwagi cek mau, puwagi wasa. Pangkin sa wasa yuk, kambil kin kairta, nanam kinewang coach niyang posan. Cek mau, jangkin kanayang pilwasa macakin, yang uyasan sarawi sini. Nambaisak, kecana na kanayang pilmumanacakin kapakap. Paca kapakap, iya cakin lakoyayang kaon. Arnian so may itong cry sa Mour, istala ko na yung kos-kosi ay isyo warong. Pariyan so macakin kos-kosi may isyo warong, uya tama Christ, uya, reacha. Kacana na change, pilo mo na kapagap ang so koros. Pariyan so magcapang kan uya son kapagap kay, ang so koros coach pang kan open ta wanim, and weweki tuwani, ang so koros. Ari, chapilan na kaniyang may gosong bukat koros, may apchen chep, tiap cakap saya song isakat, isong bukat, makin puega coach sejak litera cai Pilipin, asjak litera cai Mour, asjak litera cai kosai, coach sejak litera cai wiwia, coach sejak litera cai Pilipin, coach sejak litera tama cai kengkeligelang tama insana cai, coach sejak litera pils aramaskal macai kempacan song korusien, coach sejak litera puya maitong kecai. May tong chay ng plata. Tamak chay man Mour ki. Ariya kasambalong kaya. Pagkaya nasa, Mour ki, Mour makoch, kupur ki. Chan Mour ki, Mour makingkaparan coach. Kaya na check mau, song pukat pot. Isong pukat makingkara yang ekay aray kin manokalam iray, may tong ekray sa ray Mour. Ekay saulang pilgin manokalam iray, anagir Mour sauchuk. Ima son, kasiya kayong son lamaw isak silu. Inching buwang kumain met, kumain dan ese, kumain kinan ko Mour sauchuk, kumain magposan marain sapon man coach yeros. Inching buwang kumain met, kumain dan ese. Karape ekay saulang, pilgin manokala may ray mo itong ekray sa ray Mour. Eri, puweki ay suchukin check. Mau memenai Mour memenai kosa ay wiwiya kan ay Pilipin dan ran koros si makin karo yung ay Mour ay kumpleo sa lamuan silang ng coach. Arime kasampali ka kisalang kanayang mau tama kacakin wiwiya tama cakin pilat at tama cakin kosa yan ng ran koros. Pwede kan pleo kasama nila Pilipin macawiyata te Mour Cup macacabiyata. Magcasipan check mau sa umpukat at capan pleo sa minlani. Sama pleo yata. Era kita nanciam pelata rong tama coach masani doan kecai. Pueki coach emalpei kecai kaiten nan Mour sama nan Mour makalagay. Mour Cup kan gareta kairta matang nan taken coach.
ime kasambal ki yan so mi bang kinancing Mour ke Mour Kap Mour ma coach ko purki mi taken saulang so chokin mi je mi taken saulang kin kokota akin riau silu tayu mi kakin saulang so chokin mi je wasa chekis pueki mai bang kinancing Mour ke Mour Kap Mour ma coach ko purki na nai Mour ran goros ay Mour yang coach pilpan ka kairta puyay kuburan coach ang kacay po coach kasali yung kacay me koros po kacay lan wewe gituani asa cha me ko che kisang kacay iwan kalangan na child coach sa cha me ko che kinakisang kacay la ramas may tong kacay la chay Pilipin po kacay lan pain pilata mak kacay man pilata kacay lan Mour ki taso riya kasambalong kacay Paul pili ko siya ng kalisi riyaw riyasa. Pamet kaitan ngay Mour Christ makachin yayas lalay. Mour watch may Mour kemet i Mour kisang ni poson sapol man coach yeros. Makachin lalay o mayroong kiyang coach payni puwag ngay. Naksong chay rong mau puwag ni ansom Paul ko siya tanan met kaitan i Mour. Christ maud yeyas lal. Imi ko siya yan so koros coach kilang do akin masen dong kacay laramas. Sapol may yero sa may akin gilagala. Akin masan yan so koros na nachay Mour. Puya kama yan so may akin kilang dong kacay. Nintuan is kacay lo utang kacay may samin. Imag siya lanane ka Christ. Puya ikarabawach may kachikito. Puya kapre kacay pene. Ariya kasampal ang kacay ni Melen. Kacay pa ang salar, wait kiti. Puya kita. Chay uyalar sabal man Christ. Chay salar pang wait kiti. Coach masani. Nan kayong Tesalonika. Ako siya payu. Irachikisisu walu. Ako siya coach so jo kachin malpay kachay tong nan Mour samin. Punan Mour sarawi. Memen mepan soy ko isang re patak pochach. Kaitiak aramas meyakin soy kala. Po coach makachikiyong kumay sapon mga sarawi. Coach kachin malpay kachay nan Mour sarawi. Ima coach masani kaitian nan Mour samin. Ima yakos ko siya wasach. Taipit yan so bil taipit ko siya nan melkaka o pugi isak tuwa ura chiki utan met bay ride kan Mour makalagan. Makin Mour nintuan pasanatan coach. Met bay ride kan makin Mour makalagan. Kinwa wait nintuan kupran coach. Tak pasanatan coach. Yan so son pil ko siya sapol man coach man so kin mimiche nanti puya ke yeyasen coach kini kachre o coach yeyasem ime socha kak mimi kinanti lang ime sapon men coach men socha kak mimi kinanti puya kita yeyasen coach mimre yeyme kasare ta wok peseng en sapon men coach kan o serien chapel kan memen me socha uyata mapung kapil socha pakong rie kaite isa sapon men coach. Pwede sabon man coach koros, ainsaw koros akan kasaleta pel kuburan coach. Isu ka kinda mangay sabon man coach ayak kapareta. Tama setan kin maugi. Mayay ngay sabon man coach ipambil kinanci ang kapareta tama coach kupurgi. Yan kin wirang koros. Achay kilang sampa o tama kachay kin kasampaliki pampil wakila. Tama kachay kin kasampaliki nin sambawach song koros. Pampila na wagla. Ariya kasambal ong ye nase. Benia pali may mimi. Papali jeriyaw mi. Eu makamela la coach. Eu masocha kamela la coach. Chepla tampay yung coach. Ariya kasambal kay songon Mour ta. Ima Mour ki. Pel Mour jeriyaw. Eu Mour sauchik. Eu mela sauchik. Arima kasambal ki sangon Mour ta may mimilala na sa upukach.
kayong ison riyaw isak limaw isak suwa pilkosia na kumay der pakong samba tipsaw mamiminin samba pamak kumay kin pakong samba pakapansama socho mimi lalamay pamapkat koros kisel samba tipani natin utuk o mekan me aramaskin kelang o aneta o mekoros maminin samba me aramaskin pon mga sogita mapkat koros socho kosang ren sam rakosang nin samba sambawach o mekoros nin samba me aramaskin inangyan kin soral makin kapayata kupuran coach pan Mour kokola aja song koros chay kakrong song tama chay kin kasampal ki chay kin takong sambawach makin karo yung chay kin sapay yung coach wasa ko sa siya Israel kan makin pay yung coach kapayata kupuran coach kay Israel mapan Mour pachupach kokola aja ime kasampal ki yung nye tami kin pilipilitanan ran koros achay pakong kauno pang kin laut la o kacay bangkin kasip kasokariyaun kauno ime kasambaliki pamakcha acha pilipil bangkin sapong chashikak yang kasip kasokariyaun coach panantay tus ng pugantay tus ako saya na riyaw isak yaw isak payo po coach kaching kasaleta sa polima kalangan po en kamaurala aramas koros kayda na gayja wasa ako sa saya man aramas koros me kachto po en kamaurala kayda na gayja api minta pilipilo amira na kay siya mapilata ima so na yung isak riyaw ko siyagi ariso akay kasamoyar akay say magchocho sa ikin siya kasamo ima kasambalik ya chay pilipil na nain siya upukach maingo paya kisong koros machay pilata yay machay pan mamaur kita yay machay pan bilchuang is kachay laka Jesus masani nan kau dia ria isak riau rajik isak riau isak silu Jesus masani kumai rong ipan matang leleto ipan wakowai pais me ipan kiong amenamen nentuan wiyakan ngai me alba o maker chapi o imulan me koros chananak charong ta me masani wasaw Jesus pang kachto apang wa acha kachil ko to niya pang kachto wa tama ka songkoros magkakangwiwiyan ni samba songkorusian magkakangwiwiyan ni samba wach songkoros magkakangwiwiyan ni samba wach pan apang wakaching bagoto aray may kasambaligi nan Jesus masani nan matulama walu kanama karay nga bandak metpay menan kapit makalagal met pay menangkapit makalagal kan barapan udial coach niyan sama coach pang kachto raipan udial ari me kasambal gya cha Mour mon silangan coach an so koros chanane kasambal ko puya gya cha Mour mon silangan coach utan kasambal chanane kasambal ko niyan sama coach pang kachto ma cha Mour so pang kaunop ta mon coach cha so pang nang udial coach ikamelele ma so pukat ainin karan Chaka kelang tama uyaw isli ang so pukat say nong kacayel jalan kakononop kaunop at mas la chayel maung yung ang so kors puwag wasa kasukosia masani tuan kasampal Jesus ya masani met pay menang kapet makalagal kan para panuti al goch ay ninin kasampal ong kacayel pamakshay sibang yung Mour makalagal mon silangan goch Christ pang kastok chay sugak yang udial ime kasambalong kaya nan ibru Paul biliko siyache ibru isak riyaw isak tayo kumay nansiyang bapolong ramas koros opel nansiyang Mour sarawi pasoche makaklang kauno ma asoche Mour sarawi sacho makaklang coach sacho makaklang kauno ma sacho Mour sarawi po coach yayi ko sarawi men sacho makaklang kauno niyan so may bang kachto Mour ko peinin sana siya ka magalera peini puan Mour ma coach ko purki la senera ma Paul ko saya nan Roma isak riyaweo Paul ko siya tana eri riyay ko puya kirakan sapon man coach kalangan nong kacayel
Iuya pek ngit on kumailen moitala palwara mail kan po en wiyala men mayrong mamaur mesarawi o kaperan pan kupuran coach met isongon kautok melen makumai pangen wiya ikamelele ma Paul a weweki tame ko siya po niya sama Paul ko siya riyay ko pueke rekken sapon men coach kalangan rekken takot rekken pueke rekken sapon men coach kalangan ong kecai ikamelele makcai cho weweki machocho songon kalangan kay ma coach pir kau nap ong kecai makcai so chokon weweki men release achai song chocho mimiran kau no ap chai cho weweki ima Paul ko siyagi ari riyay ko pueke rekken sapon men coach kalangan ong kecai iuya pek ngit ong kumay kecailan mo itala paluwara child catch puen wiyala men mayrong mamaur ye songon kautak melen ma coach kin kupur peran ke ren kecaila ramas kecailan kin moitong iya child maurunsak an wiyala men mayrong mamaur men kapayata kupuran coach ari mak child na kanayang a child maur ran koros men ya maur me mamaur ki maur cheriau mie eu kauno eu masansal ma Jesus masani ma makolokol maurunsak maur pachapach ari me kasambaligi meni apali me mimi na nai so bukach kichana na uyata chapilipil uyata kanayang pueki anzon kachton kauno karan rieta kambokapai ni ay sama coach pang puroto apanaleche Israel kan mo na pata Israel kan mo yung maur pung maur sarawi ni ay sama koto ni chapio ni ikamelele me atuweche aramas men me kinlopolop ni ay sama ka kuy kasi am ko pa nan trier ka kiti puen ima ka kasik kapanawi ko prowi ko ala ko po magalagal kaidang ko pa samen pues awya to ko me ita wila bola pa ikaw ang pokko pa samen ay gidim magalagal ka wasika kuyawi iya may bangkas kiyan ka kola alam magalagal ka Christ niya bangkas to ang oche raid kan mo na pata poya kachtor ga iyo o kidier me korusian kiyong kuchale me koros achay pilipil pokchale ang pilata tamag chera yung maurki ari kalanganan coach pilipilo amire amuyo mimrei imay ko siya ng kapan kaya kanayang mumana siya maur kanayang mumana siya matmataw kanayang mumana siya kosay o bil kanayang mumana siya wiwiya at siya pilipil tamak siya kilang ran koros isa na siya kan o bil ride kan kampo ka pa siya kin patch yang ran koros o wasa na siya kin yang kautak kasambal o bil mumana siya kapakap niya siya kin loko yang coach ay nenen kasambal lang kijail pueki makchapang kanayang soong pukats koros soong pukats makin pileo kasamnela Israel kan makin maitong Christ aray maur kalangan ng coach o kalangan ng koros mayang tauta tapiliang minan parawach coach an kachin kapayata kubur koros o sapon memasan an sakoti an maung yung korusian iman pagkita ache kanan kian zo mau o mataw mau tama kachaya ko pa na sa watch pueki so bukat koros magkachaya ko pa na clock watch awya ka mau bacha o ngan zo makokoto eri kalangan kiyang coach ay so mau watch kak maitong ko chang kak rong pa na sa pun mamasan iman pagkita ache makom sa kuya tam pilipil iyan so mau jang kak kiyang coach at sa maurunsak pokcha secho me ko chaka kuyata ima kichaila na kauno kichai John Samba ana kauno ari ka pengyang coach sa pulman coach masen kamelele me coach pambe ta tong sa pulman masen nan mong yung kan course ari man bagay chan yo bana chaka pakap maing sa may coach la balap no maran Jesus
Ikapanggiyang ko mo sapul mo manaman. Mesan sa medal main coach ka lang na sapul mo masen. Iray koros marong sa may coach. Seal numaran ka on Jesus. Kacangediyang nan mong yung koros numaran Jesus. Mapukach koros sa may coach labalap, ye kapakap. Kiyang ko mo yay, kapang unsak sa kiyang ko mo galip. Numaran sapul mo yeros. At coach labalap, ye ka on Jesus Christ. Amen. 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 O kalangan ng kumay korusyen. Salom.